थासकी तांग तराग मंगादा मणिपुर के ख्वाइदगी सौवा कुमई ओइना पांगथोकदौरिबा निंगोल चाकौबगी थोरमंग ओइना ngasi Imphal East SP angam kamina luchingduna district asigi manungda leiba chingmi muslim amadi maitei ningol kayada khudol tambagi thorom ama Imphal East SP office ta pangthokre singmi tammi amadi muslim ningol kayana saru yaduna pangthokiba thoromaduda district police asigi additional SP SDPO amadi OC singsu saru yaki thoromgo mari lenana SDPO RK khomdona Ningol Chakobagi Toram Hena Mapung Pan Bagi Wakalwanda Toromasi Pangtopani, Matang Saidasu, Hena Jauna Pangtok Nana Pandam Tamli Pongdoki. Saru Yakibi Ningolamana, Police na Pangtoliba, Kudol Pibigi Toromasi, Saru Yabada, Nungaiba Poi Pongdoki. This is the first time in my life as a social worker. Therefore, I am so grateful to you, SP and his officers. Aduna Ekoisik. Matam tin karaba matam asida egi harau badu pongdok pangamoy adu oirabasu ison na nang koibu chanbiba oisunu aduga bom paiba bom pokhaiba nongmai maru paiba sidagi nang koibu istorna ngak seibe sunu haina egi Sahi amagi manungda amuk khaktamag lakpa ningol chakobagi pot leiba lakpa consumer singdagi karbar wala singna mamal hena lobi ganu haina consumer club manipur na appeal torkli club asigi general secretary N Purnachandrana thadrokpa cherolda pot leiba myu singna su piriba pasaga leiba pot ka chanabra haina kupna yengbiu karigumba singnaba leirabadi consumer club manipur do pau pubiu natragana wakat piu amadi ningol chakobna lakpada lamdam asida aingba tappa tangdu leitaba khunai ama purakpa oirasanu haina su paujel pirakli Manipur Legislative Assembly की Estimate Committee ना State Government ना पाइखटली हाइबा चौका थोरांगी थबक सिंह मॉनिटर तोबी की सरुक अमा ओइना Estimate Committee की खोंबू अमना मोरेदा पाइखटलीबा संगत सागत पगी थबक सिंह यंगसन करे खोंबू असिदा MLA Dr. NG Bijoy MLA Biswajit MLA Thanghaoki MLA K Syam MLA Nungler Victor amasung MLA RK Imu Yauri khongchat asida More SDPO Balaramna escort tawkhibaga loinana yengsinba thorang asigidamakta department kya ge chief engineer amadi makok thongba official sing hojik More da station tawduna leiri hari More khongchat asida estimate committee gi khongbu asina state PWD na sagaliba ADC office complex More khunau lekai manakta leiba 33 kV substation More Ward number 1 amasung 9 da PS idina piriba water supply gi mo matawamadi More hospital junction ki khongbu sina ADC office complex ningtina sarambada apen mapongdoki adubu miyam amadi concern oibasingna complex asigi koibada security matik chana leitabana potmang chemang amadi asoba tholok payai haina mot phongdok nakhibaga loinana security matik chana pinanaba propose toki ADC office complex asi ningtina sarbasu ADC da sinadri loinana office oina Salaina bagi maru eba masak maral sing amata leitri matungda More ward number 9 da chatuna mafam maduda leiriba water supply scheme yangsin ki loinana mafam maduda thabak tawba staff singda mafam madumakta da laisliba Assam Rifles na awaba pibada piandaba phongdona ki khongbu oduna wakat puramak ningthina taki More hospital chatuna hospital asigi MO in charge Dr. Nantakishore Gawari Sanaki Ilsaz gi maketigi staff ki awatpa magi phibam amadi masak maral ate Watpasing Paudam Laduna, Pangan Binabasu, Takshinki. Taski Tangtara Matoida, Imphal West District Police Commandona, Tangmaban area, Tibuhumbagi Tabak Jatabada, UNLFki Kada Amafari Haina, Espina Tadoropa, Jerolamana, Pongdorli, Parvamui Aduna, Mutum Kennedy, Elias Nobicha, Elias Nongin Paba, Jay Kunganipan, Apokpa, Lake Hidrabo Maino, Hobam Marak, Irom Lekaidegi, Hozigna, Diralian the Labani, Mahaki Army number 21521 ni Hari. Ningol Chakobna lakpada Social Welfare and Cooperation gi Minister Akoija Mirabaina Manipur gi miyam da yai proposal pirakli nomination lakpada miyam punamag haksang phana nungsi chanana pukchal khojen tinana himinaba madi hena saukat pa khunayama purakpa oirasnu hari ngarang numidang tidim lambi gi Imphal College mapada bom pokhai gi thodokta laikitraba mulnai kom apokpa Saitu kom gi asib haksang imung manung Komrem Union amadi Komrem Students Union gi mihut singna Home Gisa Supuriba Deputy Chief Minister Gaikhangamga Unaraba Matunda Aroiba Matau Mangam Gidamakta Lokre Asiba Loba Lakiba Komrem Union gi General Secretary Arang Zatak Amadi Imung Manungi Musina Ngarang Bom Pokai Handuna Misam Hat Kibagi Tong Asi Yaning de Mi Kunga Tapa Matamda Bom Pumduna Misimina Ton Bahibasi Terrorist Ki Tongi Pongdoki Ngarang si Atay Topolam Yamna Achikpolam do Ordi Dasan Ekoi
की दशाने है ना दुम पेंथोखी भी है तो वो तबु पब्लिक प्लेस ता कोई नॉन स्टेट फोर्सिंग सु सुमाइना बॉम्ब प्लान तौरगा तो वी में हमसे कोई हम नुआई जते हम स्ट्रांगली कंडेम तौई द स्टेट गवर्नमेंट की साइड तसु मसिगी इवन यामना चाउबा सरसुना तबसे इम्यूनाइज तो बंगम तबसे इज अ ग्रेट मोगी कनोने असोइबनी हाइबसु आई हाइजनिंगी दसी थंगाई सेंगना असीबा हक्चांग से लौरो सिरा हैना खलमबनी अदुबु होम मिनिस्टर नसु हयें पुंग 10 फावबदा पॉजिटिव कोइबा रेस्पॉन्सिबल पीबीगे हाइबनिना अखोइसे यारे हरगा लोकथोकजबन लेबा की लूरब तंजादा अखोई मसल की मरकता उंखनब याबा मओंगदा इमुनाइमु ताबगे थोंग चथब यानिंगदे इंसाना करिगुम मखल अमदगी सॉल्यूशन पुरक यारोय हाइना होम मिनिस्टर गखांगम फोंदोखरे वफम असि ngasi जेलेरोंग डेवलपमेंट फोरम सिंदुना सिंगमेरोंग दलिबा रगाइलोंग खुंदा महक पोपगे थरम दा फोंदोखिबनी थरमदुदा एमएलए जंगहेंगलुंग पानमै जेट किखोनबाउ एडीसी तमिलोंग की चेयरमैन वाइस चेयरमैन अमदि तोंगान तोंगानबा लुसिंग बकयासु सर याकी थोंग मरी लेना सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन अमदि वुमेन सोसाइटी की माइके दगी डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर सु ओदिबा गखांगमदा खुदुलपोट पिदुना इकै खुमनबो उतकी गखांगम मखा तारदुना अखोई मियोय बाहायबसी इशोना थौदांग अमा पांगथोक हननबा पोहलकपनी थौदांग पांगथोक बाहायबसी अखोगी थौनी तोंगान तोंगान फुरुप कयाना खुंदारि बलमदम मसिदा तोखाई तानिंगबगी वखल थादोकनदुना इरमदम मणिपुर साखोनबा अखोई पुन होनमिनसी इरेचा मसेलदा इनाई तानबा सिलिबसिंग असि लेबाकी इंटरेस्ट ओइरोय असिगुम थबकसिंग मतुंगदा मुहना तोबिगनु हाइना अपील तौखि उखनबा मानबा अखोई मरकता अकी अखम गोंदना इनाई ताहन लेबा हाइबसे मसिनाय थीबनी असिगुमसे अमुक तौबिगनु हादना I appeal to all concerned मसिना solution पुरकलय नुंगाइतबा अपam pam da leirabsu pen da leirabsu wari watai sadu sort out to bayai maramaduna innocent ba nupi angang mya praja myambu inai ta handuna mapunsi mangan to bese masi tawbiganu masi amu han tawbidana bai apil tawjari hojik dai situation da we have to stand unitedly fight the common problem and we have to unitedly march ahead for the betterment of the state, for the advancement of the state. Maruiba pau amukana pizari Manipur ki apung saktam kaina na Bharat Sarkar silaglabadi Manipur da tamthiba irang thokpa amadi lal natana topa leite haina UCM amadi amukona hari amadi Manipur da athuba matamda private university ama linkhatuna higher education ki phibam hena phagana na honargani haina education minister na phongdokhe ISTV ki pawmiyeng tabiri sing amukana kurumdari